Yes, reka nongere ngusuhuze nongere nkuramutse nizera yuko umeze neza, nizera ko ukomeje kandi kugira impagarike n'ubugingo. Turi mu rukerera, ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu itariki ya 25 Werurwe umwaka ni 2025. Turi ku Ibendera TV rero tuba tuje mu makuru agezweho muri iki gitondo, by'umwihariko amakuru aba yaraye avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi ku mirongo y'imbere cyane ku rugamba, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati intambara igeze he rero, bimeze bite? Ko duheruka ku munsi w'ejo M23 imaze gutangaza yuko imaze kuba igaruka mu ntambara byeruye ndetse ifite gahunda yo kugera Kinshasa. Kuri ubu niki kiri kuvugwa, bigeze he muri iki gitondo? Reka mubwire rero ko kuri ubu FARDC mu nkuru izindutse ivugwa cyane, inkuru itaratangazwa n'ibitangazamakuru byinshi, ndakeka ni ku Ibendera gusa wasanga inkuru nk'iyi. FARDC rero imaze gutangaza ko imaze gutegura ubwato bugera ku 10 bw'intambara ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara birimo ibifaru n'imbunda ziremereye, ndetse n'abamarine batandukanye bagomba kuba bari gukoresha ubwo bwato benshi cyane bahuguwe n'Ababiligi kugira ngo barindire mu mazi intara ya Tanganyika. Bivuga ko iyi ntara ariyo igomba gukurikira intara ya Walikale yamaze kuba ifatwa nyine. Iyi ntara ya Tanganyika rero M23 muri target zayo mu bipimo ifite, mu byumvirizo nagiye ntera mbaza abavandimwe bari hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari ku mirongo y'imbere cyane ku rugamba, babandi batuzanira ya makuru ya Zandani, amaze kuba bambwira ko iyi ntara ya Tanganyika ari ishobora kuza kuba ikurikiraho. M23 rero FARDC ikaba ifashe umwanzuro wo kujya kurindira mu mazi iyi ntara. Ntabwo ari ayo makuru yonyine kandi bukubwire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndaza kukubwira ko umugaba kandi mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Gilles Banza, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zabo nyine yamaze kugera igeze ku cyumweru tariki ya 23 Werurwe Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo, mu rwego rwo kugenzura ingabo ndetse no kureba ko ziteguye kurinda uyu mujyi. Umujyi nabwo uri mu majwi ko ushobora gufatwa na M23 mu minsi iri imbere, nyuma yuko M23 imaze kuba ifata Walikale. Bitekerezwa yuko igomba kujya ikora ibirometero bigera kuri 400 yerekeza Kisangani kugira ngo ize kuba ifata uyu mujyi. Kisangani nkwibutsa yuko kuva Walikale ujya Kisangani n'igihe Kisangani yaba imaze kuba ifatwa, M23 kandi ikaba yanafashe Uvira, bisobanuye yuko inzira zose zaba zifunze, inzira zose zijya Kinshasa zaba zifunze. Abari Kinshasa batabona ubutabazi ubwo ari bwo bwose uretse gusa gukoresha inzira y'ikirere, kuko inzira y'amazi yose ikora kuri izi ntara nyine, yaba intara ya Chopo, intara ya Walikale ndetse n'intara ya Uvira. M23 ishaka gufata mu gihe cyawa. FARDC rero ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ishyize imbaraga mu kurinda iyi mijyi ibiri, yaba umujyi wa Kisangani maze kukubwira ndetse n'intara ya Tanganyika muri rusange. Hariyo namwe makuru rero ndi bugende nkubwira muri aya makuru aramutse avugwa muri iki gitondo, ariko ntabwo ndi buherera aho ngaho, ntabwo ndi buherera aho. Ndaza kunyarukira i Burundi mu Cibitoke maze nkubwire ko impunzi z'abanyekongo zanze kwimurirwa kure y'imipaka ya Kongo. Hashize iminsi rero itari mike hari amakimbirane akomeje kubera kuri site y'impunzi z'abanyekongo i Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Impunzi rero zigera ku 40,000 zikaba zaranze kwimurirwa mu nkambi ya Musenyi, inkambi iherereye mu birometero 204 uvuye aho ngaho nyine muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'uburasirazuba. Impamvu rero ikaba ngari imibereho babona ko itemewe ndetse no kuba nta biryo biri muri iyo nkambi yatekerejwe na HCR ndetse n'abayobozi b'u Burundi nyine bagiye batandukanye bashinzwe kwita kuri izo mpunzi. Nshuti bakunze Ibendera TV rero, ayo namwe mu makuru tugiye kugenda tugarukaho muri iki gitondo, tubashimira ko tukomeje kugenda tubana, tubashishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi. Njye nitwa Arsene rero, tugiye kugenda tuganira kuri aya makuru agiye atandukanye aramutse avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hagati aho mbere yo kuyarambura banza ukande subscribe maze utere na comment kugira ngo turusheho kugenda tubana 5 kuri 5. Hagati aho mbahaye ikaze.
Ikaze nanone rero mu makuru ku buryo burambuye nk'uko nari maze kugenda mbikubwira mu ncamake y'amakuru ngiye kugenda nkuganirizaho cyangwa se nkubwira muri iki gitondo, nari maze kukubwira rero yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zamaze kuba zitegura ubwato bugera ku 10 bw'intambara ndetse n'ibikoresho by'intambara n'abamarine batandukanye bitojwe neza, batorejwe ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu bufatanye iki gihugu gifitanye n'Ububiligi. Bikaba bivuga ko aba bamarine batorejwe mu Bubiligi bakaba bafite imyitozo ikarishye, bakaba rero bamanuwe mu bwato ndetse bamanurwa mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo barindire mu mazi nyine uyu mujyi ndetse n'intara ya Tanganyika, barinde ko M23 yaba ihafata. Bivuga rero ko M23 ifite gahunda yo gufata Tanganyika nyuma yo kuba yamaze kuba igaruka muri Walikale, ikaba itangaza yuko igomba guhita ikurikizaho mu mboni zayo nyine, ikaba irimo iratera imboni ikabona yuko umujyi wa intara ya Tanganyika ari igomba gukurikira, ndetse na Kisangani mu ntara ya Chopo bakaba ariho barimo barerekeza bashaka kugenda bahafata. Mubwira yuko rero mu rwego rwo gukomeza gucunga umutekano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko umugaba mukuru w'igisirikare cya Kongo FARDC Lieutenant General Jules Banza yamaze kuba agera Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo mu rwego rwo kugenzura ingabo no kureba ko ziteguye kurinda uyu umujyi ushobora gufatwa isaha n'isaha na M23 mu minsi iri imbere. Ageze rero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani yakiriwe na Lieutenant General Pacifique Masunzu ndetse anakirwa n'abayobozi ba gisivili n'abasirikare baho. Uru ruzinduko rero ruri mu ruzinduko ruzenguruka igihugu rugamije gusuzuma gahunda z'umutekano ndetse n'imikorere y'imitwe ya gisirikare yoherejwe mu gihugu hose, cyane cyane mu karere ka gatatu k'ubwirinzi. Mu ruzinduko rwe rero Lieutenant General Jules Banza arateganya gusura ahantu henshi h'ingenzi hakoreshwa n'igisirikare mu karere. Intego nyamukuru y'ubu butumwa no gusuzuma uko ingabo ziteguye, kumenya ibibazo zishobora kuba zifite z'ibikoresho cyangwa se imikorere idakwiye cyangwa se idashinga, ndetse no gushimangira imikorere y'ingabo kuri tere. Uru ruzinduko kandi rwisuzuma rwerekana ndetse rukanerekana icyifuzo cy'abayobozi b'igisirikare cya Kongo cyo kugenzura byimazeyo ingabo zishinzwe kurinda ubutaka bw'igihugu ndetse n'ubusugire bw'igihugu hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nari maze kandi kukubwira yuko kuraritse mubwira ko mu ntara ya Cibitoke impunzi z'abanyekongo nazo zanze kwimurirwa kure y'imipaka ya Kongo. Hashize iminsi rero itarimo icyara amakimbirane akomeje kubera kuri site y'impunzi z'abanyekongo. Ni site iri Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'i Burundi. Impunzi zihakambitse zigera ku 40 zikaba zanze kwimurirwa mu nkambi ya Musenyi. Inkambi iri mu birometero 204 uvuye aho muri komini ya Giharo mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'uburasirazuba. Impamvu ikaba ari imibereho babona ko itemewe ndetse ko kuba nta biryo biri muri iyo nkambi yatekerejwe na HCR ndetse n'ingabo n'abayobozi b'u Burundi. Impunzi rero umubare munini ukaba ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba zarahunze imirwano hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Bageze mu Burundi rero mu byumweru byinshi bishize, bahawe ubuhungiro i Rugombo ndetse aho batuye mu buryo bugoye. Icyakora bakaba bemeza ko ikibazo cyabo cyaba kibi kurushaho i Musenyi, bagize i Musenyi nyine. Akurikijwe kandi ubuhamya bwinshi nk'uko SOS Media Burundi ivuga, inkambi ya Musenyi ntifite ibikorwa remezo by'isuku ndetse n'ibikoresho bihagije by'ibiribwa n'amazi yo kunywa. Impunzi kandi zivuga ko imiryango yimuriwe hariya yahatiwe kuryama hasi. UNHCR nyine ishimangira ko ari ngombwa kwimurwa, mu gihe Felix Ndamu uhagarariye UNHCR muri Cibitoke asobanura avuga ati ni ngombwa guharanira umutekano w'izo mpunzi mu rwego rwagenwe. Iri shami ry'umuryango w'abibumbye kandi ryita ku mpunzi ryemeza ko inkambi ya Musenyi yashyizweho ku bwumvikane ikirwa na guverineri w'u Burundi ndetse na guverinoma y'iki gihugu n'abashinzwe ubutabazi kugira ngo barusheho gucunga neza impunzi z'abanyekongo
zigenda ziyongera umunsi ku wundi, ariko kandi guhangana n'impunzi zanze ibi bintu cyane biragenda birushaho kuba bibi, aho guverineri w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza yafashe icyemezo gihamye maze atangaza ko abanze kugenda bazasubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho baturutse. Ni itangazo kandi riteye impungenge ku mpunzi zisanzwe zaramaze guhahamuka kubera urugomo zabonye mu gihugu zikomokamo, by'umwihariko ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire rero ko Museveni nawe yatanze itegeko ryo gufata Kisangani ihanzwe amaso na M23. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko yereka guta Museveni ngo yamaze gutanga itegeko ry'uko ingabo z'igihugu cye cyangwa se umutwe wa M23 bagomba gufata uyu mujyi wa Kisangani bitarenze icyumweru kimwe gusa. Uyu generali kandi yemeje ayo makuru mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X mbere yo kubusiba nk'uko tubabigenza, aho yari yanditse ati mu cyumweru kimwe M23 cyangwa se UPDF zikaba ingabo za Uganda, umwe azaba ari Kisangani. Ku itegeko rya Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga wa UPDF. Ubutumwa kandi bwa Muhoozi bwakurikiraga ubundi yari yanditse asaba M23 kuba yafata uriya mujyi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Chopo, bitaba ibyo ingabo za Uganda zikaba ngo zabyikorera. General Muhoozi kandi yaciye amarenga y'uko Uganda yiteguye gufasha M23 kuba yafata Kisangani, mu gihe mu cyumweru gishize byatekerezwaga kuri ya mutwe ushobora gukomeza kurwana uwerekezamo. Byari nyuma kandi yo kwigarurira umujyi wa Walikale usanzwe ari n'ingenzi cyane kuri Kisangani, ndetse hari n'amakuru yavugaga ko inyeshyamba za General Sultan Makenga zaba zararenze Walikale zikanigarurira santere ya Mubi iri mu birometero bibarirwa muri 300 uvuye i Kisangani. Iyi Kisangani kandi M23 yakunze kuyigaragaza nk'iyiteje ikibazo kuko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze igihe ziyifashisha mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no ku baturage batuye mu duce igenzura. Hagati aho kandi kuva mu mpera z'icyumweru gishize imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta yabaye ihagaze nyuma y'icyemezo cy'inyeshyamba cyo kuvana abarwanyi bazo muri Walikale. Ni icyemezo kandi cyakiranwe yombi n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze nazo ziyemeza kutongera kugaba ibitero kuri M23 nubwo buri ruhande rukomeje kuryamira amajanja nk'uko amatangazo yari yasohowe icyo gihe yabyerekanaga. Bidateye kabiri rero M23 ku munsi w'ejo tariki 24 nibwo yahise isubiza ko abasirikare bayo bamaze kuba bagarurwa igitaraganya muri iriya ntara cyangwa muri centre ya Walikale, kugira ngo babe barinda abaturage bavuga yuko abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba bakorana za Wazalendo bakomeje gukorera urugomo abaturage batuye muri Walikale babica, ndetse akaba haranagaragaye ukurasana kw'indege, aho ubwicanyi bwabaye indege ya Sukhoi 25 ikaza ikarasa ku butaka bwa Walikale. M23 ikaba yatangaje ko yagarutse mu ntambara yisize insenda, ikaba ije kurinda abaturage bayo, abaturage ivuga ko ishinzwe kurinda, ivuga ko ari bikorera ndetse aribo batumye iri hariya. Tuti bakunzi bacu ro kwibendera TV, reka mbashimire mwese twabanye mu makuru by'umwihariko yaragezwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Nimbashimira uburyo twabanye, mbasaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu buryo nk'ubu makuru abagiye agezweho, update news, breaking news n'ahandi wabisanga ni kwibendera TV. Hagati aho mukandi subscribe, turakomeza kubana mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.